Il-ġganti ta' Facebook organizzaw l-ewwel avveniment tagħhom f'Malta, avveniment maħdum 8 feet mal-Gvern Malti u maħsub biex negozji żgħar u medji jitalmu jużaw aħjar din l-għodda teknoloġika li tista' tgħinhom jirreklamaw ix-xogħol tagħhom b'mod faċli u rħis u saħansitra barra minn Malta. Huwa stmat li 65 miljun intrapriża żgħar u medji minn madwar id-dinja jużaw Facebook li għandu 1.9 biljun profil differenti. F'Malta wkoll huwa popolari iżda l-użu tiegħu minn negozji hemm fejn jikber iktar. Bħalma wara kollox tista' tikber il-preżenza online b'mod ġenerali. Olis Sewell, manager ta' Facebook fir-Renju Unit u l-Irlanda, spjega kif avviċinaw lill-Gvern Malti u ddilhom knibtet relazzjoni tajba ħafna. We're really excited to be here because, in fact, we do lots of these around different tours around lots of different cities, and Malta's obviously a great economy, and we wanted to come here and speak to our customers and speak to the clients that we work with and the SMBs and help grow the economy with our kind of advice and help. Fis-sessjoni ta' tnejn filgħodu pparteċipaw mal-250 intrapriża li nataw l-opportunità jistaqsu diversi mistoqsijiet, jitkellmu ma' tmexxija ta' Facebook u wkoll ma' rappreżentanti ta' kumpaniji li jużaw il-Facebook b'suċċess. Fi kliem il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriżi żgħar u Medji Chris Cardona qal li din hija opportunità sabiex in-negozji jkabbru n-negozju tagħhom għax hu wkoll jemmen li jistgħu jisfruttaw aħjar it-teknoloġija. Naħseb li din l-event hija indirizzata għal dan id-deficit illi għandna illi huwa wieħed illi jista' indawruh fi sfida, f'challenge u anke f'opportunità. Jiena nemmen illi kieku hemm il-kummerċanti Maltin, in-negozjanti Maltin, illi partikolarment dawk li jaħdmu fir-retail li jużaw aktar mezzi soċjali bħalmu għal Facebook, bħalmu għal Instagram, naħseb illi jkun vejkolu li permezz tiegħu jistgħu jbijaw u jkabbru aktar il-kummerċ tagħhom. Il-Ministru Cardona fakkar kif il-ġimgħa li għaddiet il-Gvern daħħal aktar servizzi biex il-Gvern jipprovdi informazzjoni u servizzi 24 siegħa kuljum online, xhieda oħra ta' kemm irid ikun sfruttat dan il-potenzjal.